طولی 2 هفته دو برنامه‌ای که ما داشتیم زیر این نقطه صحبت کردیم. سری گلی لاله خواهری که تازه به 16 و 17 قدم نهاده بود. خب تصور کنیم حادثه چی میشود. گویا برای چی من گفتم که اون محافظای رحمانوف تماشا بکنید، یا که قبلا رحمانوف در مرز افغانستان رفت یک کینوی گذرانده بود. محافظ دیدین من براتون حساب کردم که از 40 تا زیاد است. حادثه چنین میشه. گویا رحمانوف از خونش میبرو همراه میر شهر جنتلمن دیگری ای خونش میبرو همه تا در دوشنبه گویا همه قدر که او راحتانه آرام آزادانه هیچ کداغیر وناشو نیست. گویا یک سیر دوشنبه میکنه که در باغ رودکی یک گروه دخترها شیرخوانی دارن سیر گلی لاله. این براش میبینه پسند میشه گویا میبیاد داخل این سیر گلی لاله میشه از دخترها کم شیرپرسی میکنه و میبره میروه خلاص. آیا همین منطقیه؟ محافظایی که دیدین در یک دشته که هیچ که نیست اصلا دوشنبه طبیعی است که دل خوب نفر شدنش ممکن است. هر نمود انسان در اونجا پیدا می شود. هزار نمود امنیتش سخت‌تر از اونی که ما میرم دارم که ورتالج پایان می شود. در دوشنبه نفر میبیو حادثه گلی لاله را چکر میزنه از باغ رودکی میخزه میره با همین خلاص. آیا همین منطقی است؟ نه دوستان عزیز، نه. گناهگار از اون میکنن که یک نفر تاکسیز آمده است دختر زد است ماشین خطی بار کرده است برده است ورزاب. در روزی که سیر گلی لاله میشه مطمئن باشین تمام دوشنبه پر از نیروی پلیس است، امنیت است، محافظ است، پر از 4 دروازه بسته است، هم زیر نظارت است. یگان پشه بدون نظارت پر نمیزنه. این دروغ است، صرف دروغ است. این همه حادثه دروغ است. تنبالی در مرکز دوشنبه وقت ایام میگن که یک تاکسیست گرفته از دختر را بار کرده است بوقی کرده است برده است. این دروغ محض است. من در برنامه قبلی گفته بودم که حال این ناحرفه‌ای این احمقای امنیت این پلیس یک سنر پیدا میکنن مرا شرمنده میکنن. واقعا شرمنده کردن. این غیر امکان است، غیر ممکن است این کاری که اینا میکنن. من گفتم که یا 2 نفر بیچاره را پیدا میکنن هم خیلی یک نوار میگیرن پیشکش مردم میگیرن به همین تمام و سلام خوش آمدید خلاص آقا جان تقدیر نصیب است دخترتون رو تجاوز کردن تقدیر نصیب است خداحافظ. این دروغ است، دروغ محض است. در روزی که سیر گلی لاله تمام دوشنبه پر از نظامی است، یگان تاکسی در اون منطقه اصلا تاکسی زدن نمیتونه. برین که روزی که رحمانوف سفر میکنه یک ناحیه در همین ناحیه‌های دوشنبه آیا در اون منطقه یک تاکسی پایین و بالا میروه؟ تاکسی های بغل اگر شاید تاکسی های دولتی شاید در دیگه حالات آیا همین کار میشود؟ چگونه این حادثه رخ میتید؟ چگونه؟ فریب است، دروغ است. بردن دختر بیچاره رو تجاوز کردن بچه کدام گنرال احتمال زیاد خود این همین نفرایی که در همون روز اشتراک کردن دختر جوان زیبا را دیدن گفتن بردارش. تنبال ایو را مخصوص شما با میکروفون میبیارین در مرکز دوشنبه میفرورین برنامه تون درست میکنین جابجا میکنین با میکروفون میبرشون. هیچ کدام این اختیاری اینجا نمیبیو. همه این پیش از این نظارت کرده میشود، آموخته میشود. سالش، پدرش، مادرش وظیفه‌اش چی شعر بخوند در گجا همه این یک ماه پیش زیر نظارت شما است. این دروغ محض است. خیانت وزارت کارهای داخلی را ببینید. او را گوش کنید. جستجو قرار داشتند از جانب کارمندان میلیشیا جسدهای آنها دریافت گردید. در نتیجه بردن کارهای فوری جستجوی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا 2 نفر جوان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی بازداشت گردیدند. شرح این جنایت‌ها در گزارش سیراجدین شکوری. از جانب گروه اپراتیوی تفتیشاتی از حساب کارمندان میلیشیای پایتخت و پروکراتورای ناحیه سینای شهر دوشنبه اخیراً جنایت پرسر و صدای آشکار گردید که در جریان پیشبرد چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی 2 حالت قصداً از حیات محروم ساختن شخصان قبلا به در غیب زده معین گردیده گمبران جنایت مخصوصاً وزنین دستگیر کرده شدند. در اساس مراجعت پیوندان از ماه ینور سال 2018 این جانب شهروند حیدرآوا زمیرالماه فیضعلی‌اونا سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه کوچه علیشیر نوایی همچون شخصی به در گردیده در جستجوی رسمی قرار داشت.
ҷиҳати муайян намудани сабабу омилҳои ғайб задани ӯ мавриди коркардҳои оперативӣ қарор дода шуда пас аз гузашти 2 сол ахиран сабаби бедарак ин дурӯғ аст. 2 сол ин духтар 2 сол гум мешава. бачаи Нуриддин гаррени будааст. дар 5 рӯз вақти мактуб меравад ҷасади 2 соларо пайдо мекунад. дурӯғ аст ин чиз мардум. дурӯғи маҳз аз ира бурде таҷовуз карде куште худи бачаҳои вазир карден худи шаҳрдори Душанбе шояд кард. шояд Раҳмонов худаш буд, шояд вазири амният, раиси амният, раис вазири корҳои дохилӣ. аз ин давре ки шумо дорем берун касе ин корро наметона карда. як бачаи камбағал ин корро намекунад, мутмаин бошен. дурӯғ аст ин чиз мардум. шуморо фреб доранд ё фарзандони шуморо мекушанд, таҷовуз мекунанд, фреб мекунанд. роҳбарои шумо ҳама таҷовузкору зинокор шудаган имрӯз. ман бо 1000% боварӣ комил мегӯм, бидуни шак, як зара шак надорум ки ин ҳами ахбор сирф дурӯғ астай. ин масъала масъалаи худи таҷовузи фарзандои ин ҳамиё астай. кори дасти ҳукумат аз ин кор. чаро шумо намефаҳмем? чаро шумо бовар доред ин чида? модари ҳамин духтар худаш гуфт ки майёр омад бародари мара аз дари ҳамун истироҳатгоҳ гардонд. коргари давлат, коргари вазорат ҳастай. намон дохил шудан. ҷпрс нишон медиҳад ки духтар дар ҷо қарор дорад. баъди 5 моҳ ҷасади беҷонаш аз калон ғоре фалон ҷавоне тавассути таксӣ бурдааст. дурӯға бубинен? бо ин ҳамун ғайриҳирфаӣ сохтани ин навор намешавад. шумо дигар одам наёфтен. лоақал фарзанди як бансардора қурбон мекардед дар инҷа бояд шумо. як генерал, як майор, як полковник бояд қурбон мешуд ки камтарак ба ақл наздиктар мешуд. шумо кира қурбонӣ карден? 2 бачаи бегуноҳро. ин дурӯғ аст, мантиқан аслан неста ин гап. гардидани замирамо ҳайдарова ошкор карда шуд. новобаста аз гузашти 2 сол коркарди чорабинои оперативӣ тафтишотӣ ва фаъолияти якҷояи кормандони шарм намедорен шумо? бо таъриф мегӯед новобаста аз гузашти 2 сол корманди оперативии фаврии ҷустуҷӯии вазорати корҳои дохилӣ шарм бикунед хати оператортону хати кормандотон. 2 сол як духтаре ки ин ҳами қад Душанбе чен як таи пиёла аст, 2 сол шумо пайдо накарден. кадом корманди оперативӣ, кадом ҷустуҷӯӣ, кадом вазорат? шикамотон дам кардаги ҳар рӯз рутба мегӯен, дурӯғ мекунед. бурден мурданак заден ин бачаро, як ҳафта хов накуна чеҳраш худаш ранги ҳамун одамкашо мешавад. дурӯғ аст. мардум ман ошкор мегӯм, воқеан мегӯм, ин ба ақл наздик нест ин кор. прокуратура ва милитсияи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе натиҷа дод. дар теппаҳои болои деҳаи харандгони ноҳияи Варзоб, мавзеъе ки тахминан 50-60 метр чуқурӣ дорад, гурӯҳи оперативии тафтишотии прокуратураи ноҳияи Сино ва милитсия аз зери хок 2 ҷасади ҷинси занро пайдо намуданд. ташхиси тиббии судии ҷасадҳо ошкор кард ки шахсони фавтида аз марги маъмулӣ не, балки бо роҳи зӯроварӣ буғӣ кардан ба ҳалокат расонида шуданд. хоки нав аст. замине ки вақте мекане хоки нав аст. ин дурӯғ аст ки 2 сол пеш дар уҷа гурондагӣ. дар ҷо як духтара мебарад 2.5 сол дар як ҷо боздошт мекунад, касе намедонад. ин мардум ин ба ақл наздик нест ин воқеа. 2.5 сол як духтари зебои марказа мебаранд, нестай 2.5 сол пас мераванд аз зери чо меёванша. 2.5 сол да медонӣ ӯ ҷасад чӣ хел мешавад? дар 2.5 сол хоки ӯ тар нест. шумо чизи нав кандестен. 2.5 сол истифода бурден шумо ин занора. акнун пас аз дарёфти ҷасадҳо ҳар як корманди оперативии милитсия ва прокуратураро зарур буд то шахсияти ҷасадҳоро ошкор ва гумонбарон содиркунандагони ин ҷинояти махсусан вазнинро муайяну дастгир созанд. ва чунин ҳам шуд. дар содир кардани ин 2 ҷинояти одамкушӣ шаҳрвандон Сафаров Дониёр Каримович соли таваллудаш 1992 ва Раупов Саъдулло Абдуллоевич соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Деҳнаваки боло мебошанд. дар ҷараёни тафтишот муайян карда шуд
ки гумбаршаванда Сафаров Дониёр бо Ҳайдаров ва Замирамоҳ муддати тӯлонист шиносоӣ ва робита дошта, дар заминаи нофаҳмӣ ва рашк пайваста ӯро мавриди лату кӯб қарор дода, бо рафиқаш Раупов Саъдулло нақшаи қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани номбурдаро таррезӣ намуданд. Аз ҷумла моҳи январи соли 2018 Сафаров Дониёр ва Раупов Саъдулло баъд аз мавриди лату кӯб қарор додани Замирамоҳ Ҳайдарова ӯро дар бағуҷи автомошинаи худ ҷойгир ва бо мақсади амалӣ намудани нияти нопоку ҷиноятии худ ба теппаҳои деҳаи харандгони ноҳияи Варзо бурданд. Аз торикии шаб ва набудани ҳеҷ кас дар атроф истифода карда, гумбарон аз оҷизии Ҳайдарова сӯистифода бурда, мавриди шиканҷаву озори шахсони гумшуда дар кофтуков қарор доштанд ёфта шуд. Зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки ин ду нафар зан аз ҷониби гумонбаршавандагон ба қатл расонида шуда, ба хотири рӯйпӯш намудани изи ҷинояти худ дар ин ҷо оварда дафн карданд. Дар натиҷаи санҷиш муайян гардид, ки дуюмин ҷасади ёфташуда низ шахсияташ зан буда, шаҳрванд Меҳрафрӯзи Холмирзо, соли таваллудаш 2001, истиқоматкунандаи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, деҳаи Алхитой мебошад, ки номбурда низ аз моҳи апрели соли ҷорӣ ҳамчун шахси бедарак гардида дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошт. Зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки дуюмин ҷинояти кушторо низ гумонбаршуда Раупов Саъдулло содир кардааст. Гумонбаршуда Саъдулло Раупов моҳи апрели соли ҷорӣ ҳангоми ба фаъолияти мусофиркашонӣ машғул шудан дар деҳаи Харангон Меҳрафрӯзи Холмирзоро ҳамчун мусофир ба автомошинаи шахсии худ савор намуда, баҳри амалӣ намудани нияти нопоку ноҷавонмардонаи худ дар дохили автомошина ӯро мавриди лату кӯб қарор додааст. سخت اشکام میشم یه بار زدم دو بار زدم کارچی در همه حالت اشکام شد قپیده که همه قپیدیم گفتم یه خطا بارلا میخوام که خشم خدانگلا که اشکام گفت اونجا دیدم که اینجا مردم آواز میبرویا شش تا ماشین زده کردم های کردم بالا رفتم. аз ҳолати беҳушӣ ва оҷизӣ истифода бурда ба макони қаблан ҷиноят содир намудаашон, яъне теппаҳои деҳаи Харангон рафта, Саъдулло Раупов ба Меҳрафрӯзи Холмирзо пешниҳоди алоқаи ҷинсиро намудааст. Баъд аз ҷониби ҷавондухтар шунидани ҷавоби рад, гумонбаршуда Раупов Саъдулло Меҳрафрӯзи Холмирзоро бо роҳи буғӣ кардан ба ҳалокат расонидааст. Гумонбаршаванда Раупов Саъдулло дурӯғ аст ин ҳодиса. Воқеан аз ҳамин гуфтаҳое ки мегӯянд дурӯғ астай. модари ин нафар мега ки GPS мо чанд ҷо нишон медод, азизам баисам, азизам баисам, мо чанд бор рафтем, аммо ин мега ки дар мудири мошин бурдаш, дигар бурд гурдш кард, ҳамун рӯз бурд гурд кард, ин гурш кард. Ин дурӯғ аст, дурӯғи маҳз аз ҳамватанои азиз. ҷинояте ки ё кардан таҷовуз ба номуси миллат ё як кадиса кори дасти хеле нами ҳукумату ҳукуматдоро аст, каси дигар нест. фарзандои мо шумо дар дасти ино таҷовуз мешаванд, кишта мешаванд, боз ҳам шаҳр намекунанд. Аз телевизорҳои расмӣ гуноҳро сари дута бечора. Ман гуфта будам ку, ман дар барномаи қаблӣ барояшон гуфтам ки ин мардум роли иё барномаи рӯи даст доранд. ҳатман вазорати корҳои дохилӣ ду бечораро, ду камбағали бечораро мебиёранд, чикор мекунанд, ина мехе навор мекунанд, мебаранд солҳои тӯлонӣ зиндон, о мирдан рафтанд, модар аз ғами фарзанд месӯзад, касое ки таҷовуз карданд рутбаи генерал мегиранд, истироҳат мекунанд, мегарданд. ин ҳами аст.